Kuatiania na mawaliuku ala Mekiiwe Silikalini kwi Mwangangi wa iyo Munini wa Ngavana Kauntini ya Masaku Francis Mwangangi Niwavuthiisya Itambya Aiweta Kana Yiina Uito ona Umwe na kana aingi ala Mekiiwe Silikalini lo manatwevo na Uthukumi wa Mbeeni ingi Mwangangi ni wakulia Silikali ya Kenya kwanza Uthukumi mwenenthi undu vailite na kuanisya mawatho ala maathanie Daniel Mongele na mauvo ku mawoni mekivuthukanio maende na kuokilwa yulu wa Itambya Silikali ya muthani wayo ya kwika mawaliuku. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Munini wa Ngavana Kauntini ya Masaku Francis Mwangangi ni walese kana Itambya na Uito no Umwe na weta kana andu ala Masaku iwe maina kianda cha kutetheesya Raila Odinga kwosa kivila evindani yosa kwani muvituku indi maya mutetheesya unduni ona Umwe. Nenda kuyanda maito maikembwe nanzika sinusu sionde Musumbi wa Kenya wende siye so mutethya nundu mathina ala mena serikali wa Kenya kwanza mayu tethya ni kwete andu aingi na andu ila mabwata mapalukile kisiasa. Timu ila yetiwe serikalini timu esu ni nae in charge ya kwete kura kwa Mheshimiwa Raila Odinga na Martha Karua katika Central Kenya na Maemwa ona oyu ndio na maitethya Mheshimiwa Ruto kwimbwa maetiwe serikalini. Umwe ni wazabi ye Gavana tamu ambe enoka ungi asabuta Gavana tamu ambe enoka so no longer ni one treasurer the whole of Central Kenya kwete kura si Azimio na where they are tena perform dismally. Inki munini wa Ngavana Kauntini ya Masaku ni wende na uthingla kana mbaya mukamba ni elito kwati na Umwe na elese kana Itambya Kwolootwa Maminisita kuma ukalikoni Umwe ni ya kuoneka taya kwa nyambai indi enenthi maelite kwitikila unutosu umalikile na kumania nundu Ruto nuna kutia kashakwa musukumenoka cha lazima unakoti tekeleta kana leta ando makenya metekeleta kana maleta attempt yewetie ando maitokolangwa ndo moraja nikana tikembwe nanzika ningomba be ando ma point itwe Maminisita mangala na mayitongo yi ando azuma na yobo tikwe kata ikwata kuda sia Central lakini nondo yuyu sisi karibu ndio ya Kenya live alone even Kimane karibu ndio ya Kenya nitamea umanda Musumbi wa Kenya kwezelola kwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka telu mabagu na tiega Mheshimiwa Ruto na UDA na Kenya kwanza maendeleo zindila maendeleo sia kwa nanga tena ito nondo oyu serikali ile time yikale ituko maenende tiele time tiona madina la maendeleo Kenya kwanza inozi ndenzeo amana nengiweneza utongoi manenge wa publicly kasarani mane wa matongozi endi lakini within less than even half ya Ruto ya na serikali ya Kenya kwanza nituona aende kupindwania aibutando ayete ange ayekanyo onakukota kwa nyande saidi no tothambe koza ndo makabila emwe tando tatano mozotu ikeno manenga we na we munene wa serikali no we ubita ukabitha andu alange makenya ndoni koso andu ange kumo kundu kunge like security ande no threaten even security ande nondo ilabatele twena thina wa usalama wande andu no lazima kwembwe na mathina so in this case solution tiko ikwete andu alama emiwe alama leilwa ni enende ukoma nenga we serikali ne in the name of wenda kuania kimane kana wenda kuania region na yande chuke itona kana kwa ando maitoteka lete kwa tene atienda na opo ya Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nondo na sisi ngai mumwete kesi mauta ya maumie na neona maundu maende na satimo boye ngai ende na umuteti na tienda imgate focused nondo tienda nzenzeo sindu isio ndeti ukuna na Itambya Kenya kwanza pindwa iba ekaike timenda nondo ityo ndeni twenda nzenzeo tia ine tio mena Kenya kwanza aye utongo yuma kwanga lakini ela meka na ine lazima tematavya ne kana kenesewe inzeo ni nzeo kwa abwazimo na ni nzeo kwa ifye ala tembia indi Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kuva Kauntini ya Masaku.